Yes, reka mbashimiye kandi bayikaze inshuti bakundwa aba Rwanda Media mwese mukoje kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bizatambuka hano kuri Rwanda Media. Uyu ni mwanya mwiza tugaruka tubareza amakuru agiye atandukanye agezweho mu mikino by'umwihariko muri equipe ya Football Club, equipe ya Nyamukaragira mu kigo ikasa imitutu. Uyu munsi ntago twaje kubaha inkuru nkuko bisanzwe, ntago twaje kubahereza inkuru nkuko bisanzwe gose, ariko ubu ngubu turagarutse kugira ngo tubahereze amakuru yizewe kandi ameze neza agezweho muri equipe ya Football Club. Ibintu birakomeye cyane, abantu bakonje gutanga ibyifuzo muri equipe ya Football Club, gusa batanze ibyifuzo ari benshi. Nawe ushobora kuba ufite icyifuzo. Ibyifuzo byaje kuba bitangwa n'abakunzi bakomeye cyane w'ikipe ya Football Club, bishikirizwa abayobozi yuko umutoza Darikonovic, abakunzi ndetse n'abafana batamushaka muri equipe kuko arimo kubicira equipe, atarimo kubaha ibyo bamwifuzaho. Bamwe banditse bati byinshi turaza kuba tugarukaho, n'ubutumwa bwinshi bwagiye bugaragara, gusa turaza kuba tuguhereza imikino ya Heroscup. Tugiye kongera kubona ikipe ya Football Club iri mu marushanwa, uwo bita Kiwanuka, uwo bita Omed, abo bose tugiye kubabona mu kibuga mu mpera z'uku kwezi ndetse no mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri, kubera yuko ikipe ya Football Club igikombe cy'intwari bazagitangira tariki 28 z'uku kwezi turimo kwa mbere. Rero turaza kuba tunyuramo byose tukubwire amakuru menshi cyane agezwe muri equipe. Ese rutayizamu Katrawe ageze aza hano gusinya muri equipe ya Football Club. Ubwo rero ni byinshi turaza kureba. Equipe ya Football Club iraza kuba isubukura imyitozo ryari, ni byinshi turaza kuba tureba hamwe muri equipe ya Football Club. Ntuze gucikwa n'ikiganiro kugira ngo utaza kuba wacikwa n'amakuru menshi cyane arimo kuvugwa muri equipe ya Football Club. Biragusaba kuguma hano kuva iki kiganiro ubu ngubu gitangiye kugera ku musozo wacyo gose, tube turi kumwe kugira ngo utaza kuba wacikwa n'amakuru menshi cyane ari muri ino kipe ya APR Football Club. Ubwo rero reka mbabwira yuko turi kumwe muri kiganiro, ureba neza niba kwanza kuri yo buto ya subscribe gose, nijye banga ryo gukomeza kubana natwe kugira ngo utaza kuba wacikwa. Nijye banga abandi baba barakuruhije gukora subscribe, kanda subscribe, numara kanda subscribe kande kunzogera, numara kanda kunzogera wabikoze neza kuko tuzatubana mu buryo bwa buri munsi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye kuza gutambuka ahangaha. Ubwo rero kanda like ikiganiro gikunde, manuka muri comment ibintu tugiye kuganiraho wabyumvisha, tangamo igitekerezo, manuka muri comment utangiye igitekerezo. Wowe ku giti cyawe urifuza Darikonovic, ese icyifuzo weho watanga ku ruhare rwawe ni ikihe kuri uyu mutoza? Kabiri, urifuza ko ikipe ya Football Club yatangira muri iyi mikino ya Heroscup, yatangira gukinisha abakinnyi b'Abagande, uwo bita Kiwanuka ndetse na Omed? Ese bamaze kumenyera? Ese bagira iminota mike batangira kubaha? Mbere yuko tubasesengurira tubahereza byose ubwino mu ikipe ya Football Club, manuke muri comment mutubwire ngo bimeze bite. Manuka utubwire, ese murifuza ko ikipe ya Football Club igikombe cya Heroes, murumva mufitiye icyizere yuko igikombe cy'intwari ikipe ya Football Club ishobora kuba yagitwara? Ese ikipe ya Football Club iramutse itsinze ikipe ya AS Kigali, niyo bazacakirana tariki 28, turaza ko tunabigarukaho mu buryo bwimbitse. Iramutse ikuyemo AS Kigali na Rayon Sport igakuramo Polisi, bigahurira noneho kuri finali mu mahoro, urabona APR noneho ishobora kuba yakwigaranzura igakubita Rayon Sport? Manuka muri comment utubwire, manuke muri comment, hangiye gushuha neza cyane kugira ngo mbahereze amakuru arimo kuvuga muri equipe ya APR Football Club. Reka twute cyane, ntago nshaka kugira ngo dutinde, mbere yuko tujya kuri iyi tombora ikipe ya Football Club, mbabwira uburyo imikino igiye kuba igenda ikurikirana. Reka nkubwire ko gose ibintu ni danje, n'urundi rugamba. Reka mbabwira yuko umutoza Darikonovic, abantu batanze ibyifuzo babitanga muri equipe ya Football Club mu bayobozi, abakunzi bakomeye, bamwe mu bantu bakomeye bafite ijambo rinini muri equipe ya Football Club, batanze ubutumwa bugira buti
barimo gushaka kugira ngo ekipe yabo bavuze ati nimba mushaka kugira ngo ekipe yacu bayobozi dukunda kandi muyobora ekipe ipera neza, nimba mushaka kugira ngo ekipe yacu ikomeze kugenda yaguka mu buryo bukomeye, kubera yuko irimo kugura abakinnyi ndetse ifite n'ubushobozi bw'uko yaba ekipe ikomeye, mutuvanire muri ekipe umutoza Darikonovic ni umutoza utari wamara n'umwaka muri ekipe Epera Football Club, ariko byagaragaye yuko ari umutoza udacana uwaka n'abakinnyi n'abantu bose bari muri ekipe ntago bumvikana. Ubwo rero umutoza Darikonovic ntago arimo kwifuzwa n'abakunzi, umuntu wese ushakira ibyiza ekipe Epera Football Club rwose ntawakwifuriza ekipe Epera Football Club uyu mutoza Darikonovic. Wakwibaza ngo bimeze bite? Uyu mutoza Darikonovic ubona yuko byagaragaye yuko atumvikana n'abakinnyi, umubano we n'abakinnyi ntabwo umeze neza. Mwaribonye uwo bita Claude, kapiteni w'iyi ekipe, umutoza yaragiye gusimbuza Ruboneka, Claude ahita aramubuza rwose biragaragara, ariko umutoza yajya kwisobanura. Umutoza, tekereza umutoza, reka tumuvugeho bakunzi banyamukandagira, reka tujye tubabwiza ukuri, reka tujye tuvuga ukuri, nibyo byiza. Umutoza Darikonovic, umutoza w'umuhanga unahangayikira ekipe umubonera aha. Ekipe iratsindwa cyangwa se yanganya, ntubone biramuhangayikishije, ntubone biramubabaje, ntubone gutakaza ukabona ntacyo bimubwiye, ukabona ntago bimubabaje. Undi mutoza, abandi batoza bakomeye, ubona ikipe yitakaje amanota ukumva no kuvugana na media nta nicyo bimubwiye, ukumva afite agahinda yababwira, ukumva biramubabaje, ukumva afitiye ekipe ukumva afite icyo gitutu cyo kumva yuko ekipe igomba kuba iri gutsinda. Ku mutoza amafaranga ahembwa n'uburyo aba yitwaye biri hasi. Ubwo rero n'ubuyobozi bwa ekipe buri mu buryo burimo kwicaza ekipe, barimo kwicaza umutoza. Ekipe Epera Football Club irimo kwicaza umutoza, barimo kubana barebe nimba byakunda ko batandukana cyangwa bagashaka undi, nimba yasoza iyi retour nayo akayikina. Ubwo rero bakabona gutandukana. Gusa uyu mutoza Darikonovic ntago ari umutoza w'inzozi za Epera Football Club, ntago ari umutoza w'ahazaza ha Epera Football Club. Uyu ni umutoza utagira icyo agezaho ekipe Epera Football Club. Tujye twibwiza ukuri. Reka twite cyane Ferwafa yamaze gutereka hanze fixtures za Heroes Cup, igikombe cy'amahoro. AS Kigali, Police FC, Epera Football Club na Rayon Sport zahurijwe mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'intwari izatangira tariki 28 Mutarama 2025. Mu bagabo hazabanza gukinwa kimwe cya kabiri hagati ya Epera Football Club na AS Kigali, mu gihe Police FC izakina na Rayon Sport. Mu bagore hazaba umukino wa nyuma gusa uzahuza Rayon Sport Women Football Club ndetse n'Indangamigwa Women Football Club tariki ya mbere Gashantare 2025. Ku munsi w'intwari nibwo hazaba imikino ya nyuma. Bivuze ngo ikipe Epera Football Club tariki 28 z'ukwa mbere isaa 9 kuri Kigali Play Stadium, ikipe Epera Football Club izaba irimo gucakira n'ikipe ya AS Kigali. Isaa 12 kuri uwo munsi ikipe ya Rayon Sport izaba iri gukina n'ikipe ya Police Football Club. Ubwo ni gutyo bimeze. Amakipe ya yombi, imikino izaba amakipe azakuramo, ikipe izatsinda indi izatigera ku mukino wa nyuma. Bivuze ngo Rayon iramutse itsinze Police, Epera igatsinda AS Kigali, twabona derby mu ntangiro z'ukwezi kwa kabiri, ibirori bya ruhago bikagaruka i Nyarugenge. Kategereza turebe ese urahaweho amahigwe, urabona ari nde ushobora kuzaba yatwara iki gikombe cy'intwari cy'uyu mwaka. Manuka muri comment utubwire uha amahigwe. Ese urabona ari APR, urabona ari Rayon Sport, urabona ari AS Kigali, urabona ari Police Football Club? Manuka muri comment utubwire uwo uha amahigwe kuri iki gikombe cy'amahoro. Sorry, ntago ari igikombe cy'amahoro ahubwo kuri iki gikombe cy'intwari uwo uha amahigwe. Manuka muri comment utubwire ngo ndabona APR ni urugero ishobora kuzaba gukana
ivutuye aya makipe bagihanganire. Reka tubashime cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane.